mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo abaturage ejo bakoze imyigaragambyo yaranzwe n'urugomo byaturutse ku bwoba bw'uko igipolisi cy'u Rwanda cyakwinjira mu gihugu. Abategetsi bavuga ko umupolisi umwe hamwe n'umwe mu bigaragambyaga bishwe. Itsinda ry'abakandida perezida muri Libya ejo ryavuze ko ryiteze ko itora rizigizwa inyuma nubwo ku mugaragaro byatangajwe ko rizaba kuwa gatanu ku itariki riteganyirijweho ya 24 ukwezi kwa 12. Icya kabiri cy'abaturage ba Somalia bazakenera imfashanyo y'ubutabazi yo kurengera ubuzima bwabo mu 2022 biturutse ku mapfa byaraye bitangajwe n'umutegetsi mukuru muri ONU. Ubuyobozi bwa perezida wa Amerika Joe Biden burimo gusuzuma uburyo bwakoroshya inzitizi ku ngendo ku bihugu byo mu majyepfo ya Afurika. Ni mu gihe umubare w'abandura ubwoko bushya bwa virusi ya corona Omicron bukwirakwira ku buryo bwihuse wiyongera. Dr Anthony Fauci, umuyobozi mukuru akaba n'inzobere mu by'indwara zandura, yabivuze ejo kuwa mbere. Naho mu Burundi abavuzi b'ingoma bahuriye mu murwa mukuru Gitega mu irushanwa rya nyuma hagati y'intara zose z'igihugu. Izo ngoma zituruka mu gihe cy'ubwami zikoreshwa mu buryo bwo kugaragaza ibyishimo, kubumbatira umuco no kuwusangira n'abandi ku isi.